Kimberly kan la honeb abilin inal kahanim ay colonia Los Encinos kash ayin okin kapohani kuyo ay kahaninti chiwin yetni laye unin ay mame chitohlanen okyuninal falta keshan chiyute ay mame amchi qahab yetok yuninal amchi maghyabe ay amchi kamkulilaye Ishintur sinani ayok tok ishol hum ulane mame ay talmayal chalay kuyo yib antok strolilal se chiyun tayni da chib uniniwat Kayton tu yuxkolwal yahawil konop Suecia yin smulnahil UNICEF al Fundación Sobrevivientes lanan hakonok yib strolilal yilay chibeb unin ish unin winaq unin acheh maqopo yetok kam kulaleh al swat ilal chi illay tok Sechi hoche chik eshpok yechi hakonok yib humulna hilti aton yechis peikulnen spae mameh chushek al maktayne huom yiban tosk eschah aleh yiban stainen chib ebuninal hun strolilal staine lay chib unin tol ibil kalta opaisha Yeto junsan trolilalti, marinkuy chahwilon toheb uninal yingwas, wa omunok wat inal hepayeb, kalintay neneb yetok masan ilinkam kulal, wat ilalokeb yetok miman kulal. Aton mayal kuy chahukas ayon okil. Lalan yoks kuyo hal bayeb shal ish, chihab ohun autibal bay junsanok shaeb shal, yet chihayo keb kuy bojetok, kasta asmame mas kuy wahin owal, chiha okin strolilal, yet chi tayni nebhul unin yetok kampulaleh. Yich panilok yok strolilal humulna hilti, chihil tohusk eshanil yingwash nap alehal, kapas yak on animail yulaxnak al yulax kulta. Ayinti chiwala tol ahumulna hiliban tayne bal uniniwat kolwah ok yulin kulta yet ashkatue mame amchimaq yuninal chi ale oksnab ale inwat kam ulale ahuntu miman chikolwah oketok